ste i obavljate menadžersku funkciju, a rado biste naučili nevidljiva pravila igre u borbi sa autoritarnošću. Ili ste muškarac u ulozi menadžera i jednako se borite sa autoritarnošću i sa problemom disfunkcionalnog tima. Ili ne uspijevate lansirati nove proizvode dovoljno brzo. Želite optimizirati svoje radno vrijeme, prijeti vam burnout ili imate problem sa kolegom na poslu i ne znate kako da ga riješite. Bez obzira šta je posrijedi, coaching seminar iz vještina rukovođenja, koji se sastoji iz 3 ciklusa, će vam pomoći da steknete vještine za bolje i lakše upravljanje zaposlenima i da primijenite menadžerski alat rukovođenja. Dozvolite nam da vam pomognemo da postanete efikasniji menadžer koji uspješno organizira i upravlja svojim zaposlenim tako što ćete se prijaviti na ovaj coaching seminar. Ja sam Aida Sujolčić, bavim se coachingom. Na web stranici www.coachingbyaida.com ćete naći više informacije o tome, a u suradnji sa Akademijom 387 organiziramo ovaj coaching seminar.